Hayi cha impela amazwi makhulu baba wabekayo. Manje ke baba ke hlasimbe ushuthi okay ngwale ndaba leya kaMadiba usuvele bese umshumayeli ngalo sikhathi leso. Bese ngumshumayeli. Ngaphasi kwenkosi uThingo mengaphasi. Yebo kwenkosi uThingo ngoba ngiphenduke mina enkosini inyanga yezulu. Enkosini inyanga yezulu. Yebo. Wasese inkosi uThingo ngalo sikhathi leso. Yebo ngase ngicubekile ngumshumayeli enkosini uThingo. Hlasimbe baba ngabe ikhona yini eminye imisebenzi uShembe akuyakuthuma yona ukuthi uyenze ngesandla sakhe ikhona yebo engahle nje ngingene kuwe ngicela ukungena kuwo kahle umsebenzi lapho ngacelwa khona abakwaNdlovu yebo babecela uShembe bathi bacela uShembe labo bantu bakaNdlovu indodakazi kaNdlovu yayidlulele umkhwenyana wayo yebo mayidlula lo mkhonyana wadutshulwa nje egcekeni ehlala ekhweni lakhe kaNdlovu wakadladla lo mnumzana yebo wathi nayifika nje nemoto yakhe esitolo kaNdlovu wayimisa kwaqhamuka umuntu ewindini emotweni yakhe wamdubula wazi washonela emotweni mase shonile lo muntu lendodakazi kaNdlovu yathumelela kimi uthi icela ngifike kaNdlovu ukukhuluma nami ngahamba ngaya khona kaNdlovu ithi ke lendodakazi iyacela ukuthi njengoba umkhonyana wayo edlule kanje ngengozi icela ukuthi agezwe ngomNazaretha bathola kathi lo umsebenzi okhona ke eNazaretha ukuthi umuntu ohambe ngengozi uyagezwa uShembe nezisebenzi zakhe uShembe abashumayeli bawenza lo msebenzi cha sakhuluma ke savumelana ukuthi angagezwa lo muntu wakadladla usiyakhuluma ke umakoti walonkosikazi uMandlovu oganele kadladla uthi udladla njengoba ngicela nimgeze nje uMnazaretha wathatha isinqumo sokuthi mayidlule emhlabeni ashiso angabekwa enhlabathini ngabe sengiphika ke layo ngathi angikaze ngizweke kuMnazaretha ukuthi umuntu uyashiswa kusho ukuthi manje kukhona uvalo manje olungithintayo mawuthi uzagezwa ngoShembe abese shiswa khona uvalo ukuthi ngeke ngikwazi ukumgeza egameni likaShembe mayeza shiswa ngoba ngaze ngizwe egameni loMnazaretha ukuthi umuntu uyashiswa sayizukazuka le ndaba noMandlovu nomndeni bathi manje lo muntu ulisakaze kakhulu igama lokuthi akashiswa nasemndenini nakubahlobo akashiswa manje sinovalo kusho laba umkakhe nabahlobo bakhe yebo sinovalo ukuthi maye ngashiswa uzobuya afika ahluphe kokwenziwa njani mayihlupha ngathi mina naye gezwa ngoShembe ngoba uShembe phela uyena ophethe izulu kuphelele nasemhlabeni futhi nguyena maye geza ngoShembe ngeke abuye lo muntu azokuhlupha bathi nesiqiniseko esingakanani ngathi esikhulu sokuthi ngeke abuye bathi mayebuya ngathi mayebuya nomthinta sohamba siye kuShembe uyosho uShembe ukuthi ubuyiswa yini ngoba uShembe uyazana nodladla ozabe gezwa namhlanje yazuka le ndaba base sebethi isinqumo esisithathile esokuthi uzagezwa ingene inkonzo yakhe ebusuku yomlindelo kusasa inkonzo yakhe iyongena eMaranhile ehole elikhulu lapho yosuka khona seyoshiswa kusho ukuthi ke manje jili besho kumina unazo unganawo inamandla ukuthi na umgeza udladla bese manje inkonzo yomlindelo bese sekuyahanjwa kiwa ehole elikhulu ngakusasa sekoba nje inkonzo yakhe yisonto lisiphethe bese ufakaze ngokuthi akuvumelekile ukuthi umuntu ashiswe abuyise udladla ngegama lakhe azofihlwe ekhaya ungakwazi ukwenza lokho ngavuma ngathi ngingakwazi ukwenza lokho base bethi uyabona ke masakubhala ohlelweni ungalahleki ufike kusasa kule nkonzo kadladla sokuthatha ngezimoto sifike lapha eMaranhile lapho kuzabanja khona inkonzo yakhe yomlindela shumayela umfundisi nofakazi bonke zobe sesiyakumemeza ohlelweni bese uyaphakama uyasho ukuthi udladla kashiswa nje ngenxa yakho noShembe safika ke lapha ngempela ke holo basithatha ngemoto saye holo wafika umfundisi washumayela ngoJesu
washumayela kwafika lapho phela khona kwangena ofakazi bonke baphela wasekhuluma umphathi wohlelo wathi uhlelo labantu bonke wakhona ekade befakaza ngodladla baphelile kodwa khona umuntu oyedwa okugcineni umshumayeli wakwaShembe uJili besimcela ukuthi azokwethula ngoba khona uphawu olabekwa umufi uluguqulile mayibe sicela ukuthi akachazele isizwe sonke ukuthi yini edala ukuthatha umuntu ufuna ukushiswa abesethi uJili angashiswa ngeza empopeni lekangibizwa khona ke mangifika empopeni ngawethula ke lo myalezo ngabingelela abavuma ngase ngwethula lo myalezo cha ngiyalibonga uhlelo into edala uba ngibekela amazwi wokuthi akashisa umuntu kade befisa ukuthi agezwe ngomNazaretha ekuMnazaretha seloko ngibeke khona angaze ngithola uShembe ethi abantu abashiswa ingakho ngithathele sosinqumo sokuthi akangashisa udladla uma ebahlupha bawungithinta ngoba sengihamba nabo ngiye enkosini uShembe ngokhulunywa loludaba lokubuya kadladla mayibuya usho ukuthi ke leso sinqumo sisithathile size sangena emabhayibhelini namanje ngiyacela ngisho ukubona maye khona umuntu ongashavula eBhayibhelini asho ukushiswa kwabantu ukuthi khona lapho uNkulunkulu etsohlangana khona emlilweni akasivulela lo ncwadi mina zikhona incwadi engiyiphethe zokuthi uNkulunkulu ujohlangana abantu emathuneni hayi ngibhayele hayi emlilweni ayike kwatholakala ukuthi ngase ngole ephila nje lolo daba ehholo sebengamukele ekhaya kwase kuvele sekumbiwa wasephakama kumphathi wekhaya wathi lo muntu akasaya ukoshiswa ngenxa yalo mnumzana wakaShembe usebuyelele ekhaya uyofihla ekhaya kusho bonke abantu abezemfihlweni abazi ukuthi sibuyelele ekhaya kwadladla sasuka eMarine Hill sabuyela kadladla wafihlwa kadladla ekhaya lakhe udladla wabuye wazobonga kumkakhe bakujabulela uMnazaretha akazabuye namanje akakazabuye baba uzangobiza hlasile baba ngase ngibuze nje ngithi ngenkathi kuthiwa uzohamba yini yokhuluma ehholo ongena nje baba uvaya mhlawumbe nokwesaba ukuthi ingaze abantu bazothini nganginalo uvalo ngoba indaba kaNkulunkulu akusiyinto indaba elula uShembe siyayibona imisebenzi eza kodwa na uzakhuluma lukhona uvalo ukuthi mhlawumbe uShembe uzangakulaleli angawenzi lo umsebenzi odwa akawenza ngoba phela sefana phambili kaNkulunkulu uNkulunkulu siyamsaba njengoba simsaba nje kubuye kwenzeka ukuthi mhlawumbe uvalo lokulahlisa indlela kaNkulunkulu nganginovalo olukhulu ngokukhuluma lo msebenzi angilalanga lolo la sobalala kodwa Nkosi yami ngiyacabanga nje kona kwakunzima baba akunzima hayi cha hayi nizwele kakhulu ubaba ebeka amagama amahle kakhulu ngoNkulunkulu onyazi lezulu mhlasimbe baba abantu abaningi bangazibuza mhlambe njengoba nami ngiye ngizibuze mhlambe ukuthi ke ngabe eziphi mhlambe indlela ezithanda uNkulunkulu ukuthi umuntu oyiNazaretha ayiphathe ngayo mhlambe ahambe ngayo nasizwe imiyalelo yenkosi ikuhlonipha nokulalela imiyalo kaNkulunkulu ukuhlonipha nokulalela izimemezelo zikaNkulunkulu eluleka ngazo ngoba emathempelini sinabo abeluleki abashumayeli ohlangothini loJamangweni bakhona abakhokheli ohlangothini lamakhosazana bakhona abaphathi bamakhosazana kusho ukuthi lezazana lokuzitholakala lapha akufuni umuntu oliNazaretha azeye izona ezumgogodla ukuthi ngoba lezazana lokezivela lapha zizaluleko zikaNkulunkulu ezisifolela ukuthi masiziphathe kahle sokuthi masificwa izinsuku simbone uShembe ngoba uShembe ukhona ngale kwelizayo uShembe ukhona ngale akekho la emhlabeni kuphela cha ukhona kwelizayo lezi ndaba nje ngizikhuluma la ngiyethemba ukuthi umuntu olalele ubuka kahle ukuthi uShembe akagcina efakwazi ukuthi umuntu wayesezoshiswa akagcina sengasashisa amphendule nje kanjalo hayi Shembe uNkulunkulu ngenze Nkosi cha angeke ngibonge mina igama lami nguSibheke Sibonga kaDlamini ngingahambi ngedwa ngihamba nobaba umshumayeli cha angeke ngithi nje siyophinde sibona nangale kwelizayo sacela nje ubaba nje ukuthi ukuvayelise baba Hlasimbe kubabuke nakubantu bese ke seseligoqa uhlelo lwethu ngiyalibonga ithuba elikhulu elihle noba lesabeka
ayikhonda engishile ngabantwana laba abafika becela umfuthi bazofika kimi amagama abo ngathi lo kuqala onsundu ngathi igama lakhe umluleki ngathi uNkulunkulu ungelulekile kwabe ngingamboni uShembe lo mntwana igama lakhe ungumluleki ukhona lo wesibili kade sibonela ngoba uNkulunkulu wenza isibonelo ebengikade ngingasiboni wasiveza savela usibonele lo wesibili kusho ukuthi ngiphakamisa ukubonga okukhulu ukuthola leli thuba ngifakaze njengoNkulunkulu ngoba mangifakaza ngoShembe ngiyazi ukuthi ngifakaza ngoNkulunkulu ngemsebenzi engiyibukayo eyenza emahlweni nami kusho ukuthi ngiyabawongela nabalaleli abazathola leli thuba lokubabalalele lawa amazwi awubufakazi boNkulunkulu baShembe angathi kangangena enhlizweni zabo labo bantu futhi angathi bangane enhlanhla yokuthi nabo bagcine bembonile uShembe uthi uNkulunkulu ngoba siyathola ukuthi ungamboni uShembe kuyahlupha ngisho umuntu eselele enhlabathini kuyahlupha ngoba uShembe ufika nje lapha ekhaya nangithola umlando kababa omkhulu kade uShembe abakhona uzazoziveza manje kuthina nje amadodana wabakhona kobaba kubaba omkhulu ngobaba omkhulu wena amakhosikazi amabili oqala kwakumaSonyana owesibili kuMashwalembe lamakhosikazi athola ngizabala insizwa nje ngingwayeka amakhosi amadodakazi insizwa azithola baba omkhulu zaba u7 lo oqala wathola amakhosana amathathu kusho ukuthi obaba abathathu lo oqala lo wesibili wathola abafana abawu4 wabaqamba bomkhulu labafana maye baqamba labafana ake ngene kulaba nje bogcina noma ngabasho bonke lo qala wathi uqishela unkosikazi oqala lo wesibili wathi uDobeyana lo wokugcina endlini enkulu wathi unkenge ngiyaxolisa ukubiza amagama obaba kodwa ngenzela bakufaka kuzwakala ufakazi kaNkulunkulu wathi senza le ndlini yobaba ke mina ngisendlini encane wathi seqamba ubaba omdala wathi ukheke waseqamba owesibili wathi uGulula waseqamba owesithathu wathi uJulayi ubaba ke lo ongizalayo wathi uJulayi ngobuNazaretha ngiyazi amaNazaretha wonke ayazi ukuthi uJulayi umhlangano osetshenziswa uShembe lapha esokuhlanganise khona abantu abaphilayo nabangasekho ubaba igama likababa ubaba omkhulu waqamba ubaba kwathi uJulayi kwathi olandela lowo wathi umhlangano yethe umuntu olalele ngobuNazaretha eqhathanisa leli gama likababa uJulayi nomhlangano uJulayi umhlangano kaShembe uJulayi umhlangano kaShembe umhlangano wacacisa ubaba omkhulu ukuthi umhlangano ngempela uJulayi lo kwasathi aqonde nje ukuthi ukaShembe nomhlangano lamadoda omabili ubaba uJulayi nohlangano ibona kajile esizweni sikababa omkhulu abathole ubuNazaretha futhi ngatheni sheshe singaphansi ibona abantwana baba amaNazaretha bonke ubaba babatholanga abantwana baba amaNazaretha amaNazaretha avukela kuJulayi nohlangano kubantwana bokugcina kubaba omkhulu endlini encane hey bengithi abantu abathi bangayilalela lento futhi bayibheke hayi ngola ngomoya omuhle ngoba uShembe akamemeza abantu ukuthi abeze kuye uNkulunkulu ithina esibabaza imisebenzi kaShembe esiyibonile yena uShembe uyazehlisa ngoba ngisho ngikhuluma njengokhuluma nje mina ngikhulumela phezulu uShembe akakhulumeli phezulu kanje ukhulumela phansi ngeke usho ukuthi umnikazi wesonto ngendlela akhuluma ngayo uhlonipha ngendlela eyisimanga ongaphika ukuthi uyena olandela abantu abangaka ngakho ke ngithi sizwe sakithi le ndaba ayibhekeni hlanganani ngayo nikhulume ngayo ngoba inkulu uShembe nje uNkulunkulu ngiyabonga hayi cha hayi asibonge wengane zakwethu hayi igama lami nguSpecial Sibongo Wadlame ngithi cha ahlangane ngokulandelayo ohlelo lomnandi kakhulu lothi ubuhle obonyazi ngoba ngempela luhle unyazi cha ngithi ayibonane ngokuzayo uNkulunkulu abe nani inkosi ithela umusa.